kuko Marcus Rashford arimo arareba igikombe cy'isi cya 2026 kandi nubwo wenda yakiriwe aha navuga ngo amushuwa zagikina nubwo wenda yakiriwe na profile wenda ibyo tubona ushobora kuvuga ngo y'umusimbura ariko nawe ubwo afite ubushobozi bwo kwirwana akaba n'uwo mwanya yawubona muri ubwo buryo bashaka mbona kuba ataraje wa munyagana w'umunyespanye Nico Williams ari amahirwe menshi cyane ko umusore azakina simenya ko n'ubundi bari kubinjiza bombi ntabwo bari kubinjiza bombi iyo yinjira bivuze ngo byanga bikunda umutoza icyo yatekerezaga muri azagikora muri Rashford yego kuko icyo ashaka cya mbere ni ukwimurira umwanya uriya munyabrazil agakina nyuma y'umwataka nka nimero 10 kuko twamaze kubona ko Pedri ntaga akina nimero 10 muri Barcelona Pedri yamaze kwakira ni profile ya box to box yanavuze ko ari umwanya we by the way buriya ko yavuze ko bajyaga mu indonye bakamushyira imbere ko urunga umwanya we aprefera kandi akinamo neza nuriya mwanya nyine wa box to box uriya mwana Pedri yego we na Frankie de Jong bazakina nahari umuntu abakira bashobora kwakira imbere ni Dani Olmo cyangwa se Firmino Lopez undi azasimba ariko nanga urabona ko Firmino Lopez ntabwo ari mu mibare cyane ya Hans Flick bivuze ngo uyu munya Brazil Raphinha azaza uga akinane awe abari we uzajya ukina imbere yabo Olmo abe profile basimbura bose yaba ibumoso kwa Rashford yaba na Raphinha ikindi rega bure na Rashford iriya profile n'inyuma y'atakana bashobora kuyambara nashobora kwitanga umusaruro arashobora kuyikina kuko Jose Mourinho yigize kwimikoresha muri Manchester United avuga Jose Mourinho yigize agimara kuzana Sanchez yakinisha inyuma y'umwataka ariko na Zlatan Romero Lukaku ibyaterwa n'uwo yabaga yahisemo kubanza mu munsi iyo icyo ni kintu cyo Rashford yabasha kugikina ariko nyine umwanya we mwiza cyane ni umwanya w'ibumoso Rashford kandi akaba n'umuntu watanga igisubizo byaramutse ari match runaka tactical cyangwa se wenda ari ikibazo cyabaye kwa ndwi buryo nubwo bahaguze umwana Wironi Bargi ariko aracyari muto y'imyaka 19 ntabwo ari gukiza muri ikipe FC Barcelona uvuye hanze utaravuye muri La Masia hari giye adaptation isa nitindamo gake kuri Rashford nk'umuntu ufite experience yazatanga nanone kandi Rashford kirigeze afasha Barca mu gihe byaba nabwo ari impamvu z'umutoza yahisemo buri Rashford no kwikenda ageragena ari nacyo gitekerezo ahubwo afite kinini ukabona ko umwanya muto wa Lewandowski consistency ya Ferran Torres ishaka kuzatuma Rashford ashobora kubona umwanya yara kuri point ibisubizo wa Rashford muri Barcelona azabitanga byanga byakunda azabitaka ari umwanya myinshi ari ikintu kinari wakoze rwose shwanziza ni shwanziza kujya kwa Barca ari ikintu gihari ino transfer nako uyu musore nareba neza izamugira akamaro kuruta n'izindi mande zose zibezwa muri transfer babemeye mane nyine kuyimurokotse iyo mishara ye y'umwaka itazatanga n'ikirumiya ibyo byarangiye United ubwo ni inkuru nziza kwishimira kuri yo ikipe FC Barcelona izamuhemba amafaranga ishobora kuyaguhemba ntubigende neza bikarangira nko n'andi bandi bakinyi bagiye bahembwa nta kintu kihatari bayikoreye ariko kuri Rashford aje muri equipe ubona ko umwanya nubwo atize yubanzamo ariko birashoboka ko yanabo ubanzamo bigenda nyine twasesenguraga mu kanya tureba buryo imyanya ashobora ko yahinduka umukinnyi akabona umwanya kwanda rw'ibumoso uyu mukinnyi niyo bitaye byo ngibyo agapanga ikipe mu buryo busanzwe nabo badanira mu bagakina ni umutoza wa Afrika yerekanye ko umukinnyi ukora neza mu myitozo umukinnyi muzima hari ntigeze amurira umwanya yego ikindi cyakabiri azana Pafunga muri Champions League na Champions League umwana ya marushanwa yose domestic imbere mu gihugu abe mu Bwongereza adakinishanwa na rimwe ry'Iburayi yagiye muri FC Barcelona ko atazabura iminota mike muri Champions League ntago yaburiye minota Afrika we n'umutoza wanagaragaje ko abakinnyi bose azi kubashakira kuko Barcelona ya Suarez ko yari imeze nta mukinnyi warangiye udafite iminota runaka kina twabona Barca n'iminota iyi ngiyi yabari Barca twabona Barca imeze yabari Barca ya kipe ndi yakwirwaza ntiyaza ariyo bazigiye nko guhura yayo mvuze nayo navuze iramutse ipanze gutya kuri ya match babahungu ntibaza bashaka kuza nyine kwa kari itegeko ari bakaza bikandagira bikaba 5-6 uravuga abimyero sinabavuze ariko iyi bari panze gutya muri Champions League kamanuka cyari ngo Inter demere defender Lamine mari defender Rashford i defend Raphinha kane ko karahemutse pe i defend Raphinha ariko utuje ko erega natana yirusha uretse agaharara murusha uyu mukinyi w'Umwongereza jewe uretse agaharara abyorere umukecuru ahishije abuze kubarabyutse ariko beraze gukina beraze gukina cyane ariko umukinyi wigeze kora kubita ibitego 30 akabifunga agatanga assist 9 abitanga ibitego 39 wewe mwibagiwe Rashford umukecuru arahishije ahubwo ndashaka undi muntu hano uze kuza gufatanya na Kunde Dafiza azasinya
Danfizi ejo azasinya azajya simbura ariko byihorere najya ariko azabura umwanya se we nawe ntiyawubura notegeza ko Danfizi namara kujya mu kibuga na Garisi yarabonye Danfizi nagera mu kibuga na Eric Garisi yarabonye nagera mu kibuga Danfizi agakira match byikunda azagaruka kereka natamu bisubizo byo muri attack azajya muri mutima wa defense ikundi keretse amahirwe azajya gutanga yo kwa Kubarisisi sinzi uzava Kubarisi ntakorwa urundi ruhande ugomba kubona umukinnyi kubera ko squad igomba kugira depth in squad mu ruhande rw'ibumoso uyu mwana waravunika cyane twa Barde hakenewe undi muntu kandi umwana umwe ahubwo ntihakenewe kurusha iburyo utari Martin se oya Martin ntabwo ndamwemera neza bavugaga ahubwo gera Martin umuprofesor muri Centrale buri agenda kurari rw'ibumoso uzi Martin muri Centrale niko tayi nafite cyazo nigo Martin za mu rwego aya azakina barimo baravuga ko ashobora kugaragara Marido ariko nabo ubona ko uwo muri Leverkusen ko nabonye kwa Leverkusen se umutoza kwirukana abasaza bose Ten Hag nari mukwe ahubwo Grimaldo naramarukana ikibazo naramukaje kuko yabaye muri Academy ya Barcelona yarahabaye naramukaje yindi zaza barimo baravuga ko ashobora kuza mu gihe Martin nawe bashaka byo bapangaga ku Grimaldo kuza bateganya ko n'undi Martin bamushyira mu kibuga hagati akaba yazajya atanga support mu kibuga hagati kimwe na Bagarisia bakajya gufasha mu kibuga hagati mu bugarira yanshuti yacu irabuza umwanya Gavira yo gukandajyana ndamana bikoranye mwanya arawubuza bazajya mushakira 17 kuza gukoroga ikipe byaho Gavira azajya yireba yicaye kuri bande tusha yifane ubundi ashaka umwanya iminota 6-7 azakandagirana birangiye azakandagirana cyo kuza match za Atletico Madrid ajya zikina Atletico Madrid zinirukana Eric Choro bizagenda biteye ikibazo naguze abantu badakandagirana yaguze utuntu twutwara Paul bagiye kugenda Rashford ati naje muri ikipe FC Barcelona kubera ko nagiranye ikiganiro n'umutoza Hans Flick ati n'umutoza mwiza kandi umaze gukora byinshi kuri Barcelona atari ko none ibyo yifuza gukora umwaka utaha ni birengeje ibyo yakoze muri uyu mwaka ushize nicyo nemera ubundi umuntu witwa Hans Flick ari mu buryo bwiza n'umuntu witwa Arne Slot noneho bagiye gutangira gufata ikipe bafiteho ijambo mu buryo bwabo bibe mu mikinire bibe mu bagumana imyanya yabo bibe mu binjira bibe mu basohoka kuko hari uburyo ziriya sezo nubwo bagize success bagatwara ibikombe bya shampiyoni wabo ariko nyine hasigaragamo iyo room yo kuvuga ngo ntabwo twabonye noneho uruhare rwawe uretse gutoza bibe mu binjira kuko wenda nka Flick we yagize ijambo rigaragara kuri Raphinha bati ngiye mundekera abakinnyi banjye umane nabo abandi benshi bari buze kwinjira reka ngumana abangaba turebe icyo twageraho batwara na shampiyona Raphinha aba n'umukinnyi mwiza ubona ko nyine amugize ijambo ku buryo rigaragara same story nk'uko n'ubundi kuri uyu wa Liverpool byagenze kuri Gravenberch ko nawe yasanze ari mu basohoka bati aho niba hari ikibazo aramuhindura amugiramo nimero 6 amutwarana igikombe cya shampiyona ariko noneho mu bibazo by'ubukungu ikipe ya FC Barcelona ifite urabona ko mu buryo bagiye bashaka abakinnyi bo bagiye bavuga mu bakinnyi barimo kwinjiza mu masezerano ya Ter Stegen urimo urabonamo noneho imbaraga cyane z'umutoza ku giti cye avuga ngo uyu mukinnyi umwaka tubanye hano witwa Ter Stegen kuko bajya kumwongera imyaka baramukonsultinze bavuga bati noneho ntimunamuhe umwaka umwe ngo umuhereze imyaka 2 ubwo ndavuga Ter Stegen bagura backup agira ijambo kuri Ter Stegen bisa nkaho niyo yanasohoka wabibona ko umutoza coaching staff yagize uruhare runini cyane mu isohoka rye so no muri aba binjiye rero nuko bigaragara nako priority ari niko Williams ntibyakunda Diaz igiciro kirahanitse kuko he's not for sale currently ariko urumva Bayern irimo irazamura igera mu mafaranga ikipe ya FC Barcelona itabona none yavuze ko 60 ntabwo bazye rwose amafaranga itabasha kujya muri iyo bidding war so nuko rero kuri Marcus Rashford umukinnyi wari uhari bamubonye ku nizanyo bagiye gukavaringa umushahara we nawe ubwemeye kugabanya cya kintu avugaga ko nawe ubwe ari mu yarakeneye cyane mu buryo bunini bakanemera ko muri 2026 bazamwishyura $26 bakamugumana batamushima nkabyo ni bya Sancho bakishyuza miliyoni bashyize mu bagaterwa penalty nka kwa kundi Sancho Chelsea bamuciye $5 mbona rero ko noneho hari uburyo bw'imikinire ariko hari n'uburyo noneho bwo kudesida n'induza icyo twese turi kwibaza bizamworohera kuguma muri Barcelona nazira penalty zagudakunda kubera yuko burya rego nazira penalty kugira ngo zijye no muri Man U byaturutse none burya mu bushake buke bwa Sancho Sancho yavuze ati giye yanze kugabanya umushahara yanze kugabanya umucaca sabwira tuyegabanya tukugumana umujene yanze kugabanya ceza bwa toke twagutunga ta ariko wewe bikoranga arimo arahimana
na Manchester United ngo amasezerano ngomba kuyamuhemba mpaka ariko uyu mujene we imyaka agezemo n'uburyo ashyize imbaraga cyane muri muvuye muri Barcelona birashoboka cyane ko agiye gukora cyane Barcelona ikazemera kumwishyura nashyira n'imbaraga mu mukinire ubushake ashyize muri transfer bay nabushyira mu kibuga iyi transfer nyibonamo ishusho ijya kumera nk'imwe ya Trossard muri Arsenal kuri Modric babuze shwa ariko byari bigenze bite Arsenal abuze Modric bayitega papu itayigira kuri plan C plan C yari Trossard none se ari Modric na Trossard ubu ngubu umwiza n'indi Arsenal yingutsemo yamuguze make arangiza arazara delivaringa uwaguzwe menshi aho yagiye delivery iracyari mu nzira za hano za Kiev oya we nashyira imbaraga mu kibuga kuko ubona ko nka Rashford aje kuko niba tufata nk'umukinnyi bita nka Ferran Torres umwaka ushize yagize contribution y'ibitego yasize 18 gusa muri championa nk'umukinnyi usimbura nka Rashford aje akora imibare niyo bitaye ibitego gusa wenda akagira contribution y'ibitego 20 assist n'ibitego kabivanga asanga yabasha gukora imibare ikipe ya Barcelona bigaragara ko Rashford imyaka yeza bagirimo kwinjira 20-29 kumukubita kontra iyo myaka 3 cyangwa 4 bayimuhereza mu gihe cyose yaba delivering amufasha Hans Flick ubona ko Rashford ikintu kigonze gisa nkaho cyanasekuye career ye muri Manchester gasa nkaho atangiye gushidikanywaho ni imyitwarire Rashford mu kibuga Rashford ni wa mukinnyi urasuzugura kabisa ni wa mukinnyi ujye ugira rimwe n'imwe kutirengera Rashford arama image menshi wagarura muri match ukibaza ngo Rashford kubera iki hano hantu mu kugenda gutya muri umukino w'imbaraga nk'izi ngizi Rashford ni umukino ugira iyo laziness rimwe na rimwe mu mukino abenshi bakanefata nko kunegirije hari match Rashford ugiye guteranya amashunga yo ngayo menshi kwa Manchester wayabona mu mukino mo kwesha imbaraga nkeya Rashford atakaza umupira aho bawumwaki akagoma paka ikipe igiye gutsindwa igitego ariko kwa Hans Flick mu bakinnyi atoza uyu munsi kwa Barcelona niba ari ikintu cyane rubanza gukubitirwa mu myitozo ukazajya muri match waragicitseho no gutakaza baro gahagarara nuko baro mutefite ukabahagaza ahantu hamwe ni ikintu kwa Barcelona buri mukinnyi wese abizwa kugira ngo wambare umwambaro w'ikipe ya Barcelona itozwa na Hans Flick nuko uri umukinnyi utego gukora iminota 90 wirukanka inyuma ya baro uyambura cyangwa se uyifitirimo kuyitanga udahagaze ngo utegereze uvunisha bagenzi bawe utege nagikosora icyo kintu kwa Hans Flick kuko abashaka abakinnyi bakora Rashford ibindi bibazo bindi yabagagaze muri ubwo bunebwe bwe wacunga nawe akakigukubita ibindi byo nta kibazo cya Rashford hasi bene abakinnyi benaze kubakoresha bene abakinnyi bameze gutya hasi muramwibuka ajya kuzana umuntu so yitwa Philippe Coutinho amuvana muri Barcelona kontiza byarahombye kwa akaza akamufasha kuzamura urwego akamutwara Champions League murabyibuka zano umusore yitwa umusore yitwa Ivan Perisic amuvana muri Inter de Milan ntizanye akaza akamuzamura urwego aho se nibyavuzwe ko ntabwo bifuza nejo ndaragiye kumugarura birangira avuze ati n'umundi muzehe wakazi biranze ariko yasezera muri PSV Eindhoven aba bakinnyi Hans Flick azi kubakora ikindi cya negeza ko muri Hans abonye umukinnyi yifuzaga ni transfer zimuvuga ko muri Bayern Munich igize kumwitekereza agasaba ubuyobozi bwo kujya kumuganira kuri Monegos ariko bagasanga Manchester United asa n'uwari mu bihe byiza icyo gihe bijyanye nuko yari mu kwibere ry'umugabo witwa Oregon Solskjaer season 22 season 20 mbere kuri covid irimo kwibere ko covid itangira ya foto twamenye amakuru ko Rashford kuva imvure yiwe yitwa ko iheze yagize mu mpera za season kumwe na Aston Villa Rashford yagaragaye ari muri gym uko bukene uko bwije akomeza umubiri avuga ngo niteguriye ko equipe yose nibwisange munza kugaragara ameze neza nkanaronka umwanya yase kwa Barcelona bivuze neza physiquement basanze umusore agize gute ahagaze neza rero kusanga ahagaze neza umusore physiquement no kwa Barcelona musi principe bariko barakorera ko niyiki ugomba gukora ko Barcelona yarahinduye ivyumvire gukora physiquement uko Flick yasanze abakinyi siku no musi bagize gute siko ameze equipe uburyo yakora mu ijanye na côté y'aba préparateur physique no musi barahinduye bongereje préparateur physique batandukanye nabo babaye muri equipe imyaka n'indi ariko bigaragara ngo Pedri amahungabana Gavi ukabona ngo karitanga ariko karakeneza izindi nguvu ukabona ngo Lamine Yamal akeneye guhindurirwa umubiri paraporo yuko novuga ngo yaragize gute yarameze rero gusanga Rashford ameze neza jewe do mapa sinibaza ko ari gitangaza kuko no musore yabikoreye nikimenya benshi amakuru byinari byatangwe kuvuga ngo buriya Rashford araza kuba mu bakinyi bari bwifashishwe cyane ibe nka test muri zino ngino equipe igiye gukina hariya ku mugabane wa Aziya cyane ko gushika n'umunyene wanashaka amakuru ava muri Barcelona yemeza ko no mu rukino bashokera ku munsi w'Imana muri pre-season bakina na Vissel Kobe kipe yo mu Buyapani kuko bazofata urugendo ku munsi wa Barcelona berekeza mu gihugu cy'Ubuyapani birashoboka ko no mu kanya mwanya urutonde
FC Barcelona. Nivyo rero kuri Rashford agiye kwambara nimero 14 muri equipe ya Barcelona. Nuko bimeze kuri we yamaze kuba hashika muri equipe yitwa Barcelona. Ko rero ubuhomvye navyimenyere. ariya navyimenyere. ari rimwe mu majambo aravuga ari raja abona katurabe ari tumwumvirize ariko turonka bimwe mu byo yamaze kwashikiriza asezerane bakunzi ba Barcelona. nabonye bariko baramwerekana umusore yaje yambaye agakoti kameze neza ubona yuko ku mbuga zigiye zitandukanye za FC Barcelona bamaze ko bashaka ati our number 14 umugabo witwa Marcus Rashford uno munsi ugiye kureba umupira w'amaguru mw'abantu mwe yarasiye amasezerano y'umwaka umwe. iri muri Rashford ari muri generation uvuga yabaye perdi muri equipe mu gihugu cy'Ubwongereza ariko wewe n'umugabo yitwa Dere baracafise amahirwe n'ubundi yo kugaruka mu buzima imyaka 20 Dere ntibirahera byaraheze kuko deja gituma Dere bitarahera Dere no munsi ari muri equipe ya Como ifiswe n'umugabo witwa Cesc Fabregas uwo kwaza rero ko yakinye mu mwaka weze muri Como none riga aje muri Como ryari yaje nk'umu agent libre mugabo yaje na phase retour yaramaze gutangura muri Como mugabo no munsi Dere ubushobozi afise mu mupira w'amaguru turabubuze ariko gutegurwa psychologiquement bimaze gukunda Dere nta kintu atogarukana mu mupira w'amaguru nico gituma ngo abagiye urabe Jesse Lingard urabe Marcus Rashford urabe Derari bari kumwe nande wundi hajya kuko Mason Mount baje kuduga inyuma yabo cane yari Jesse Marcus Rashford na Derari undi bari kumwe muri ya generation siko nabona undi mwana baduganye ukabona ngo Raheem Sterling bari kumwe na Raheem Sterling wewe ku rwego rwiza Liverpool Manchester City equipe nationale Raheem Sterling ntiyagize progression we byararyoshe kubera ko yisanga muri club nziza ziguma zimutegura buri munsi sino nawe yagahura n'ingorane nk'izo yahuye na Rashford na Derari Sterling byari bikwiye yagize umuhaja mwiza Sterling yari kunyaruka gusubira inyuma Sterling yari kunyaruka gusubira inyuma gusumba Rashford kuko Dere na Rashford nibo bakinyi uvuga ngo bari talented muri ya generation gusumba abandi mugabo na muzi urabona hasubiye kuba amahirwe n'uvuga ngo kuvuka ubugira kabiri umugabo witwa Marcus Rashford yisanze muri Barcelona hano ndi vyanka tukondana umukinyi gusumba uko twakondana ikipe tuzokondana cyane umukinyi tukondane cyane n'umumenyereza nta kintu ariko kuko navyo no muzi John Imburabo mu mubiri wa Pedri wibuka Pedri wo kuri Xavi Hernandez ukarabona Pedri wo kuri Flick wibuka Lamine Yamal wo kuri Xavi Hernandez ukabona na Yamal wo kuri Flick nta kintu Flick atazokorera umukinyi niba namute wanashaka no muzo mubiri w'umukinyi umeze neza mugabo niyo vyanka binavuga ko mbere yuko aza muri equipe Barcelona barashaka baranagiranye ibiganiro na Hansi Diet Flick Barcelona iratomboye ari no mu batanze favor ko umukinyi ko Marcus Rashford aza muri equipe ya Barcelona muri Hansi Diet Flick erega Barcelona iratomboye ironsa umukinyi ntabwo ureka kuvuga yuko ibibazo vya equipe bituma abakinyi bamwe babaho nabi dusipoze nk'ubu turi kuri PJ Classic no munsi ntibaguhembe amezi 2 amezi 3 usanga wonze usanga ya forme yawe imeze neza umusaruro ukungene uza kuvuga ntibiza kumera neza nka wa wundi yahembwe cyangwa yafunguye ibi bintu vyagiye gukora ko abakinyi benshi kandi bigaca biza kandi no gukora ko kuri uno mwana yitwa Rashford twibukanye ko mu misi yahera n'umumenyereza atamwifuza abona ati ntari muri visere za Manchester United bakagenda kumutiza ariko utavuze yuko Marcus Rashford ari umukinyi mubi ubu Marcus Rashford ni umukinyi mwiza afise adribra uramuzanya nk'umu backup aje gusubirira uno mugabo Raphinha ashobora kumusubirira umwanya wari wo wose cyane ko fitamaze kwamenyesha ko Marcus Rashford aje muri equipe ya Barcelona ifise ubu muri ifise kibazo cy'uburyo mugabo ifise stabilité mu bakinyi bitandukanye na Barcelona yo mu misi yahera bisigura yuko ushobora kuhokuvra mu misi mikenya cyane rwose yuko uku kumara mu kumu backup kwa Marcus Rashford bivanye n'ukungene azokwitwara muri zino pre-season kwicara kuri bando touche n'ibintu vy'akanya gato ashoboye kwisanga kuko ukungene Hansi Flick prepara abakinyi ugaturabana niveau n'uburyo Rashford yakinamwo bituma ashora kandi kwisanga tukongera tukabona Raphinha za kuri 10 tukabona Rashford akina kuri 11 ariko umenyereza bamaze kubamenyesha yuko atagukoma ku Raphinha na Yamal Mike nagukoma ku Raphinha na Yamal nivyo nagukoma ku Raphinha na Yamal iki kintu twarakigarutse ku munsi w'ejo
umugabo witwa Detergent Freak ijambo niwe yarivuze kandi ni nawe azokwivuguruza kuko je mfise confiance mu mugabo witwa Marcus Rashford niba yaguconvince Rashford ari capable gutanga solution kuri poste zine n'imiburiburi ibubamfu iburyo ku nimero 9 no ku nimero 10 iburyo hari umugabo witwa Lamine Yamal intouchable ibubamfu hari umugabo witwa Raphinha intouchable ku nimero 10 hari intouchable witwa Daniel Olmo hano akaga karisangamo umugabo witwa Robert Lewandowski kandi performance z'umugabo witwa Marcus Rashford presezo yonyine irashobora guhera Freak yisubeka akavuga ngo vyanke bikunde ngomba kurondera ikibanza cy'umugabo muri equipe yanje uko biri kose uri Barcelona utegerezwa kwiga uburyo uno mugabo numero 9 Lewandowski ushobora kumukubaho adahari kuko kuri uno mwanya Lewandowski afite imyaka myinshi afite imyaka igera kuri 30 ningahe ariko araduga sivyo ni 6 mbega ho urabizi yuko muri no mesa adashobora kugira ikibazo cy'imvune bivanye n'uburyo bw'umubiri wiwe bivanye n'ukungena akine nkino nyinshi n'imyaka yiwe ariko arakura utegerezwa kwiga kubaho adahari kandi nimba tko turabona mu minsi ya nyuma uyu mugabo Lewandowski ntari kora kina cyane kuko abantu bariko baratanga umusaruro yari Raphinha yari LAMINE yamal rero nyimba ugarukanye uzanya unyimba uvuze ngo Lewandowski aza kwisanga mu kangaratete ategeza kukisangamwo kuko no mu minsi y'ini nyuma wabona yuko hari ikintu kitagenda muri equipe ariko utahuza na equipe mu minsi yahera kuko ntushobora kuba uri muri equipe ukavuga yuko abakinyi babuze ikintu cyitwa cya maturité bari no kwisoko barashaka nagufasha bari no kwisoko Barcelona barondera umukinnyi agomba gusubirira uwitwa Robert Lewandowski baragiye kurondera uwitwa Alexander Isaac barondeye Jonathan Ta n'abakinnyi benshi barondeye bigaragara ngo barifuza gusubiza umugabo witwa Robert Lewandowski mu majambo yiwe rero Marcus Rashford azara ati Barcelona umugwi aho inzozi z'abantu zishobora gushika